그 어찌든 오는 날 어차피 제가 살아서 뭐 저희 작업하고啊，你就说有拿到可，然后有这个是最主要是拿到可，还有就是这个运费，运费，然后还有这个3个，还有人工的工资。拿到可。 Sospaketten sırtkarı deyip 17% налог ödeyip анан отправка кылып атканда ЖД станцияга төлөм дейт КТЖга Кыргыз темир жолуга дейт төлөм болот дейт анан иштеп аткан элдерге анан ошол эми Кыргызстанда расход мамлекетке процент калуу деле товардан чыга берди. Калай дейсиң? Мамлекетке өндүрүлгөн товардан процент калуу деп чыга берди. Ол жерде процент бересиң, жок бересиң да, бекет бересиң да пойызда. Жок, мен мында сурадым да, ол мамлекеттен сыртка сиз сурадыңыз го, соцпакеттен сыртка дагы каяка төлөйсүң? Мен айттым, налог төлөйсүңөр дедим. Соцпакет налог дедим. Мындан башка эмне пайда кыласыңар мамлекетке? Ошо сырьёңуздан биз дагы Кыргыз мамлекет пайдаланабы дейт. Бардыгын алып кетип калабыз. Алып кетпейт, полный Кыргызстанда иштейт. Потребитель өзүбүздүн Кыргызстан деген. Кыргызстан башында. Ал берде ошол барыт да алып кетиши да. Кытайга кетпейт. Алып берди. Жок, муну за границадан мисалы үчүн биз айтып сатканбыз, Түркмөнстанда сатканбыз. Сатылабы алар? Сатылат да алар. Ben Kıtay'a alıp getirken. Senin de Alman der, eşkaz olmaya sattım. Senin de Alman'ı der. Okçu sana sattım. Ya ben sattım da. Onlardan gelirse yapılır. Ya onlardan bu kurmaz. Bunlardan bir iki uzak telefonda biz öyle şeyiz. Bunlardan sizden şu bakar, sen kılırsın. Fotoğrafını yapıyor. Bunlardan negizin uzak manda özünün logis böyle yapıyorsun var ya. Ekşiden kilo da az tutmakında. Sen Alman telip bana sattın. Logis böyle yapıyorlar. Bu da bayılır da. Onu emez be. İşkerin özü ошондой болот да, işkerin ошондой. Сен иштете албайсыңбы? Значит, башка бирөө. Бул жерде сос пакетти гана биз көтөрө алабыз, биздин кыла турганыбыз. А налогту мамлекеттик неме өзү көзөмөлдөйт, өзү канча тонна калтырат, кандай неме кылдырат, алып. Биздин жерден чыгып калгандыгы үчүн гана бизге сос пакет төлөйт. Калган нерсесине биз киргизе албайбыз. Лицензияны ала албайбыз, бере албайбыз. Биз башка эч нерсесине тишибиз өтпөйт. Болгон биз карай турган сос пакет. Вот, мен шайттай масатын, негіз масатын берді. Ошол қайта биз көзөмөлдөгөн сос пакети бар го, ошонун үстүнө кайта биз көбөйтүп алайлы. Элементар жок деген жолу сос пакети бүтүрөт бай 600 миңде. Огон жолдор алат. Баягы 1 тонна алмадан 2 киши алып жиберди. 3 эле алып жиберди. Азыр биз ошо эме алып деп. Ошону алып көчүрөбүз. Анан бул трансформациялык өзү айтат, бул өзүнүн иши болот. Алар алуу, жейип, апарып, он сөз төлөйт да. Эфир кетти оны. Анан буларда закон боюнча, мына добыча болгондон кийин бул айтып атат 17%. 17 өзү чечмелер бар. Эгер экспорт кылса, немеден нендесине сатып алат, неме нулевой менен кетет. Бирок реалдуу төлөп болот. Реалдуу деген сөз вот объемный процент төлөйт. Ошол сиздерге да часып болуп келет, аны эсимде жок. Реалдуу бөлүнөт да, вот немеге республиканын бюджети кетет, анан местен билет, оны тактаса болот. Мен шояган сурасам. Булар өздөрү билбейт. Анан булганда мына мен айтамын, шуларга өзү коюп, өз чечимди өзү кабыл алат. Баягы сөз чыкты го, баягы неме контроль кылыш керек, ташып кетип атат, неме карашып. Ошол вопрос именно шуларга тиешеби да. Себеп дегенде контроль кылыш керек. Ал жерде объемный чыгыш керек. Мүмкүн нас, мүмкүн көп кетип калышы мүмкүн. Аны мисалы үчүн барып бир шлагбаум деп салсак отура албайт. Ушул жок. Просто машиналар бар. Машиналар бар койсо мисалы үчүн бир өлчөт, эки адам дагы бир өлчөт. Анан айтат, ушунча тонна кетипти деп айтып коет да. Так эсен чыгып коет, машиналар калып жерден бар, любой жерде бар. Ошондук контроль кылса болот. Анан кетти, кеткенден булар отчет тапшырат. Полгодовой отчет тапшырат. Ушунча добыча болуп, ушунча перевод болуп дейт. Ошонун негизинде акча келип чыгат, реалдуу чыгат, налог чыгат. Контроль ошону кылсалар болот эми. Контролда Реалдуу деп берсеңер да. Жок, мен реалдуу айтсам, ошолордон чөптөрү бар. Немеден сырт каралыш. Реалдуу ошол. эндестен чыгат. Реалдуу түшөт болгон булар. Реалдуу түшпөйт, ол бөлүнөт да.
Бұл ана баяғы ұзырып бойынша. Бұлар уже рұқсатталып келіскен бұлар өзі түлікке ол жақта. Жоқ, өзі мұнда ұзырып бойынша бұл бірінші өкіметі келеді. Мест органы шум рұқсат болу үшін жер сіздерді келеді. Одан кейін сіздер рұқсат берсеңіздер целый этап. Бұл ана немеге барады, Бішкекке барады. Бішкектен бұлар документ қарап, экспертиза қарап, мойны келеді, бар жоқ сынақ классы. Бұл өте топал. РОДдан, МВДдан, даже РОД емес, МВДдан алады, рұқсат. Анан кейін келіп алады. Мен бұл мұндай технологияға қаралғанда, мұны жардырбасам, ешқай атқара албайсың. Ем жоқ, ошол жағдай бар. Бұл рұқсатты біз бербей тұрып, олардан алып кез айтсыңыздар, құлақтарда. Оны қыла алмайсың. Сен олар біраз тазым етіңіз. Енді бұл маған лицензияны, өкімет беріп атады, бұл полномочный орган беріп атады, анан айтып атады. Шunu десен, сен резишті барып айтып. Ана шоғы баш таласына звеноды сіздер тұрасында, сіздер рұқсат берсеңіз жасап кетеді. Ана болса, уже баяғы отказдашы, обоснованный отказ болуш керек. Жөнелі мен отказ қыламын, мен қалабаймын, жосы алып кетемін дегеннен мұнда законға түсебайды. Егер неме болып отырған үшін закон негізінде шunu атқарбай жатасың деп отказ қылыш керек. Ата шетте мен өзім ойымша обоснованный отказ жоқ та бұлардың ішінде. Азыр бұларды тақыртыз тейіп тоқтатып қойылбайды. Тоқтатып қойылбайды. Себебі ол нәрсе емес. Біздің азыр мақсат сос пакетті көтеруші ләмісі бар бұларға. Біз бірінші 200-ден 600-ге көтергенбіз. Бұл ошол вақтағы договор болған. Арамыз орға. Бірінші жол кетіп, кейін ошол сессиядан кейін да бір айдан кейін да қайра договор менен кейін ушундай болот. Біз да талашқанбыз, тартышқанбыз сіздер жолында бір қыз менен бір начальнигі келген. Çoğunlar diyelim. Hazır bu şunda doговорga көтөрө алабыз, бұл жөнеле менеджер. Жоқ, ана 580 сомға Мен şurada айтамын да, балада бетте жоғалтып үстелдер отыратындардан. Азыр сунуш кылып элечи. Шунча көтөрдү деп буларга берип койсоңдор барганын жүзү мага атып кетти. Сондай болду. Азыр ушундай кылат. Олар сунуш кылып берип койсоң. Elini şov besta. Qancha deymiz? 1.200.000 tengara boshlanadi. Sen hozir aytganda go'shtlar boshlanadi 280 so'm. Hozir tovar qancha? 280 so'm. Deniz 58 so'm. 28 so'm boshlanadi. Bari tovar qancha so'm Qanchadan sotasiz? Bir dolar qancha?差不多，现在应该差不多。他是对的，因为当时我要出看一看，1万送嘛，大概2000多送嘛，大概。Бұл барытынан түрі көп болады деген да? Бұл баяғы қаратын емес келгендер болды деген. Оян қандай барыт бұны? 这个是出开这个南澳。 Çendeki 100 milyon falan bir şey oldu. Барыттан түрі көп деген. Қаратын емес келгендер бар. Başka zaten koyuyor. Dolaylar boyunca, lazım olsa yerde işine kalktığı boyunca, mesul yerden uçaklar işleyenler var yok mu? Geçip atsak biz kırmızı kamçılıkla işleyiz. Kızıl altına yapar, götürmem. Yerimizdeki şu kalaşan çendeki boyunca katılsan var mı? Renkli işleyiz. Kanca bu çendeki kanca bu kadar da. Cem gençliğinden geliyor. Merkezler, misal üçün, yolda ondolаны, onda göre özlesen merkezler olaraktan biz esepte bereli özünüz onda özlese teyini verirler eken. 200 bin esepte bergen. Biz sayın 200 bin dolar verir. Çendeki. Çendeki yerden var. Çendeki bu merkez mi içerik ödeyenler mi? Bizim zaman. Aldırım sırasında sonra Şu kötürme ayrılır. kurtarma ayrılır kesinlikle. Ahmetler gelirler yoksa ama. Ne getiriyor? El yok.
Çandekçiler var mı? Жоқ, ол вообще ауыскен Чандекиден оғылы бәрібір Чандекиге Көтерме қарайды. var var. Manda ekan, men o'tirdi inasamda sizga ma'lumot qatorida ekan. Ular narxi Qo'ziqaydan chiqib turib sasqa kelib ketadi. Sandagi yoqqa sudov olasizlar. Adam men so'radimda, kim bilan desam, Markaziy universitetda ishlagandan beri o'tirib ketmaymizda только arenda bilan bular KAMAZlar ishlaydi. Только texnika. Kaçası? Onun markası? 8 ta degan qancha degan? Kamazlar mı? 4 ta. Sen de çekip Yaşatmıştık, yaşatmıştık. 现在有时候2个，有时候3个，有时候4个，但是有的2个，然后我现在1个星期也没拉空了。 Hazır danılanma 3'te 4'te kamaslar toplayıp. Vardı mı merkezler? Buyurun xeylar mı? Бирок академияда канча берет? Şu 200 ming beradi. Buranın ışıklar var mı? Yok. Burit. Он элге берди. Айлык өткөн. Kaçan şu vazişlerine bolsa nam Burit. Buna başka başka uzunlara doğru değil mi? Biri ekskavadıraydı, biri pagır çıkıyordu. Yok, pagır çıktı. Kızıl kaldıraydı. İki takar var mı? Buna başka. Барит Шыны менен. барит канча турушунун ценасын айтпадым эле. Şunu aytam dedim. Kança? Baydı jağı kanzaydan ne olsun. Bu nasıl? 他是对的，但是我现在只能给他算劳洛可，大概是你看你1万宋嘛，算劳洛可大概就去了2000多宋嘛，你一个月翻译嘛，就是他是对的，差不多。 Az internetten yazıyor. Rossiya'na bay. Hazır Akaz aytkanday to'ra deydi. 10 ming deydi примерно. 10 ming bolsa, o'shandan deydi 劳洛可大概是2500到3000宋嘛。 nalog 2,5 mingden 3 minggacha indi. Азыр 3000 тонна алып кеттик деп атат. Ondan sonra 10 bin döv ettim. 10 bin döv. 3000 тонна. 这个日大概是4000宋嘛，日 Ben şunu şöyle dolanıyor. Anan zirde deydi 4 ming so'm. Nalog 2,5 mingden 3 minggacha indi. 然后现在剩下的还要出我的3两个，还要出我的工资，还要出我的阶梯个，还要出我们的这个。 Общий ошо 1 тоннаны tonnası 3000 gene. жеткирип сатып алгыча чейин канча расход кетет экен? Ошо жерден ошо эми местасыга барып, ЖДга жүктөп сатканга чейин. Şöyle şeyse feyon. 1 tonna. Kaça kalıp tekrar 1 tonna kança расход кетет экен ошо. Şunlar ben Hazır mındaq dogovorni 这个是 jalaylı. 我的这个 Bir yılda tuzaylı. 你做生意肯定有 Sos 这个 paket 这 koşaylı. 个肯定不跟你说的。 Ekimizde sırası tutarlar. O da ona söyle ha. Şu aytganda sunuşunu менен. Айтчымадан. 感兴趣，你们自己去挖一下。 Kısmış verelim. Токтоп, жана эми суроомо жооп берип албайм да. Neme misal üçün 10 ming deb aytdim deydi. Ata qancha ketadi, bu уже men o'zim sekretim deydi. Nega deganda men biznes qilganman. O'zimning men metodim bor deydi. Sizlar ham ko'rsanglar misal üçün deydi. O'shanda bilasizlar. Именно өлмүш болсо Satmayın. Bu bağlı. Olan sözde o biznesten Неге транспортировкага алып кеткениңе марказга жөндөп жолмолорду бересиңер же дагы бюджетке көзүңөр мекат алып кетесиңер? Onun başı olmuş şu merkezde bu 200 bin lira etkiledi. Şu bu hayal şoför kıtamışım. 他们马克是很好的，就是直接他们自己修之后，我们给他点钱。 Hatazı özlü. 他们钱。 Başka böyle onda böyle oldu. Flotun seçaratını. 400 ming 450 ming деген цифра жүрөт да. Элдин ордучу марказда төгөт деген. 400-450. Ошол чынбы? Жол var. Я общий билем, жолго эмне экенин Айлык өтүгө мына мен өзүм мына бир ай болду болдук. Мына выбордан кийин до выбора түрө албадым. Выбордан кийин деди, выбордан кийин барып 200 миң. Одан берги 450 деген сөз жалганбы? Буга чейин же болгонбу? Ал сөздөр билбейм го, бирок по факту көргөндү айтып атам. Өтүрөгөндү айтып атам. Буга чейинкини сурайчы, буга чейин. İçe yaşı对呀，我们上个月才给他签了这个，他们已经签好了，钱都已经给了，你说我们签了，钱都已经给了，上个月的钱。然后你再说一句话，你说这个团队，今天是第一次认识他，感谢他有这
去巴黎的，因为是啥？因为他是 Chinese 的，他是专业的。Hozir biz buni to'xtatamiz do'stlar. 不知道他叫啥名